bigambire ubwo bire na hereza y'urubazyore ahabeji abari kwingana runana abatorinwe kurwo matendekero gahiguru abariyo nibatendekwa patriotism training ejo kumara esabiti ibiri ahari Nkumba University. Jessica Arupo ahamize kandi yahagambira abejaba ngo n'ikintu cyo mugasho okugira ngo abebembezi bagumeni bashamesibwa okumanya Uganda ahiyarugire aho yahika ahamwe na nahirikuza nagira ngo abebembezi bashemerire kufayo bakatunga amagezi ngwabo kuba omuntu otari kumanya nico nshonga ahabwenji hari kubaho obworo. Avoiding bad politics of sectarianism based on tribe, religion, gender, etc., but rather embracing patriotism and Pan-Africanism. Ogu hagarukire yagambira bebembezi okufayo ahakuba ari kutekateka ngo habo kuba amagaraga abantu nigabaho ahabwe binte bari kutekateka. Knowledge you get here, do not sit with it, because that does not translate to patriotism. Jessica Arupo hagarukire yayereko kwa ina mashemererwa ahabo kushanga ngo aba secretariat ya patriotism nibafayo okugira ngo abebembezi babeji babase kutunga amagezi hagakwatirine na no kubakubasa okwetebekanisa rero hakabaho empinduka ombyentunguka. Agarukire yahiga abeji okugira ngo bashemerire kuba omuri yabo abari kumaraho ebizibu bitu batari bamwe omuri yabo abari kuba ebizibu omyanya eyi bari kurugamo. It involves active participation in nation building. It requires understanding the history, culture, and values that define Uganda. Engaging in community service, promoting local culture, and participating in civic duties are practical expressions of patriotism. Vice President agarukire yagira ngo abeji binekwebuze kibuzo cyango ekiri kugera ngo ni mugashoki narisho murimo gwabo ni guha ahantunguka eya Uganda. Ogu ashabire abeji okufayo bakabasa kusima abebembezi abatandikireho emyaka eyenyuma okubaye hireyo aha myaka mito bebembirwe His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ahamwe na nabandi abo yabira yine. Ogu ayorekire ngo Uganda omyaka yira ekabe ine empunji omburi buceka cyensi nkonko bwahati Uganda ni hangeri kusingayo okujanjaza enjiri y'obusinge ngo kando bwahati bine empunji eziri kurenga miliyoni 1.5 abari kuruga aheru abari kwija kutunga aho kutura omu Uganda. Ombigambo bye ori commandant omwanyogu Kano Justice Rukundo ahigira bebembezi ababeji okufayo bakamanya emiringo eyo kukozesa omukwasa kumaraho obutikirizingana na nabeji batahi babo. Okutendeka oku kutebekanisiibwe aba National Secretariat for Patriotism eri ahansi ya State House kandi katandika habiri bishatu byokwezi ko kubanza na nekigenderwa echo kureba ngo abebembezi babeji amatendekera gahiguru batunga amagezi ahamwe na nobukogu okuba kubasa kumanya ebinte bine kukora ebinte byakozwe ahamwe na no kubine kuba bebembezi abari kundi hangari yabo. Omushomogu nigwija kuba ni guhendera habiri kubina mushanju ebikwezi ko kubanza kandi President Museveni ahamwe na Minister w'ebyobwegese n'emizano Janet Kataha Museveni nibo bari kwija kucinga omushomogu.